Izložba u galeriji Forma provokativnog imena Godež otkriva novosadskoj publici jedan novi vrli svet društveno angažovanog plakata novosadskog dizajnera Nenada S. Lazića. Ovaj produktivni stvaraoc u svom najnovijem opusu predstavit će dela koja su sve do jednog namenski stvorena na osnovu konkursnih tema raspisanih širom sveta. Izložbu Godež novosadska publika mogla je da vidi u januaru ove godine, a tim povodom Željko Savić, video novinar redakcije TV Ars Media, snimio je razgovor sa umetnikom Nenadom S. Lazićem. Gospodine Laziću, kako ste koncipirali ovu izložbu, kako je ona nastala? Na ovoj izložbi se predstavljam sa 20 plakata. Svi ovi plakati su društveno angažovani plakati i bave se određenim sociološkim temama. Svi ovi plakati su rađeni za međunarodne konkurse i u okviru tih konkursa su organizovane izložbe gde su oni bili izloženi. Neki od ovih plakata su čak i dobili neke nagrade. Koliko dugo se bavite plakatom kao medijem? Sa plakatom se bavim od svog ranog školovanja, to jest još od srednje škole i na fakultetu. Na fakultetu sam ja završio grafičke i vizualne komunikacije i kao jedan medij grafičkog i vizualnog komuniciranja koji je najdirektniji u stvari plakat. Tako da u samom komercijalnom smislu plakat se vrlo retko danas upotrebljava. On je prerastao u neki billboard, reklamni billboard, a sami plakati, pogotovo ovi angažovani, oni su više vezani za te neke društveno angažovane teme ili za pozorišta. Sam plakat i njegovo delovanje u medijima je jako bitno. Mislim, kroz istoriju on je bio jedan od najbitnijih nosioca poruka i on najdirektnije i najjednostavnije, odnosno najčistije komunicira sa samom publikom. Znači, sam plakat funkcioniše kroz 3 sekunde i u te 3 sekunde je bitno da on prenese svoju poruku. Ta njegova poruka je uvek kodirana kroz sliku, odnosno vizualni neki sadržaj i tekst, i posmatrač ga na osnovu svojih znanja, saznanja, svog obrazovanja, on ih tako i dekodira. To znači da to neko dekodiranje samog plakata jako zavisi i od samog posmatrača. Sad, dužnost grafičkog dizajnera u dizajniranju plakata jeste to da tu poruku prenese što jednostavnije i da ta neka uslovljenost u tumačenju, odnosno dekodiranju plakata bude svedena na minimum. Kakva je dosadašnja uloga plakata? Da li postoje predviđena mesta za njih? Pa, sam plakat je ranije imao ulogu da se on nalazi na ulici, da tako prenosi poruku, dok danas plakat je u većim slučajevima se premestio u zatvorene prostore i on tamo negde šalje tu svoju poruku. Doduše, još kada su u pitanju pozorišta ili filmovi, on može da se zatekne i u tom nekom spoljnom prostoru, ali društveno angažovani plakati su uvek vezani za zatvoren prostor. Mislim, to je tako danas, ranije to nije bilo. U kompozicijskom smislu, kada gradite plakat, kakvi su po vama najdraži likovni elementi koje koristite? Pa kada je plakat u pitanju uopšte i grafički dizajner i njegovo obrazovanje zahteva tome da budemo, to jest da grafički dizajner bude više dimenzionalan i multidisciplinaran. To znači da svakom plakatu treba da pristupi na jedan novi način za razliku od onih svih plakata koje je do tada radio. Znači, u njemu je uključeno neko iskustvo, ali svaki plakat u zavisnosti od teme se biraju se i ti neki likovni elementi. Kako izgleda proces od izložbenog konkursa do realizacije neke izložbe? Pa, sami konkursi plakata su u mnogo čemu drugačiji nego ranije. Ranije bili ste kao autor u obavezi da šaljete svoje plakate, znači u fizičkom nekom obliku. Danas se svi ti plakati šalju u digitalnom obliku i tamo organizatori izložbe biraju, ocenjuju, procenjuju te vaše radove i naravno i kreiraju izložbu do koje vi najčešće, to jest u današnje vreme grafički dizajneri najčešće ni ne vidu svoje radove u tom nekom realnom prostoru. Od tog nekog celokupnog korpusa koji je pristigao se biraju manje grupe radova. Najčešće taj broj radova zavisi od samog raspoloživog prostora organizatora.
Najčešće su to 10-ak plakata, tako da se uvek bira jedan plakat koji je u stvari laureat te same izložbe i ovih 10 plakata koji su u stvari neke plakete ili to je kao neko bronzano ili drugo mesto gde se oni prikazuju. Jedan od takvih plakata je i ovaj moj plakat ovde Solidarnost. To je konkurs koji je organizovao Tam institut iz Slovenije. Tema plakata je bila solidarnost i trebalo je prikazati na što jednostavniji način solidarnost u svim svojim aspektima. Ovde sam ja kao polazišnu ideju imao ono baci 5 iz sportske komunikacije, gde sam još i dodao, produbio sam tu poruku sa dodavanjem ovih dodatnih šaka unutra, koji u jednu ruku znači i pomoć. Znači nije više samo onaj jednoznačni sportski pozdrav kao baci 5, nego je i ruka koja ruci pomaže. Umetnik Nenad S. Lazić već duže vreme ne stvara lokalno, već putem digitalne magistrale svoj rad plasira mnogo šire na globalnoj dizajnerskoj sceni. Delujući izvan nacionalnih granica, Lazić zbog toga koristi jedan univerzalan plakatski jezik, ali sa jasnim domicilnim kulturološkim utemeljenjem. Kao karakteristična pojava na ovdašnjim plakatima, ali i delima iz ranijeg perioda, javlja se autorovo obraćanje publici u prvom licu. Ovo je drugi plakat sa ove izložbe koji je ušao u uži izbor koji je organizovala Tam udruženje iz Slovenije. Ovaj plakat se bavi problemima pešaka, to jest sam konkurs se zove Mesta pešacima. I na ovom plakatu sam ja u stvari samo poručio da kao pešaci treba da ubace u 5. brzinu i onda je čitav simbol koji je u stvari nosioc poruke na plakatu je u stvari simbol koji svima nama prepoznatljiv, onaj koji vidimo na menjaču automobila, gde je ta neka 5. brzina u stvari sam pešak. Putem interesantnih i sugestivnih poruka koje su iz domena advertajzerskog diskursa uz estetsku igru koja uključuje procese poput asocijacija, citiranja pa i nomadizma, Lazić stvara jednu skladnu formu pojednostavljenu do kraja, ali kojoj prethodi snažan sadržinski činilac, a to je autorov ironični pogled na svet, što svakako ne ostavlja posmatrača ravnodušnim, već naprotiv emocionalno ga pokreće. A to jeste funkcija društveno angažovanog plakata, saopštavanje istine i emotivni odgovor. Ovo je jedan od možda, u stvari ne možda, nego meni najdraži plakat na ovoj izložbi. On se bavi više aktuelnih tema, od ove korone do same pozicije demokratije danas. Sam naziv plakata je koliko ste spremni da verujete onima koji profitiraju na vašem strahu. I ovde kao taj simbol je u stvari stilizovan jedan političar koji iznosi laži i njemu nos rasti kao Pinokio, ali je on toliko opčinjen tom svojom laži da se čak i sam svoje te laži plaši. Tako da imamo taj njegov nos kojeg mu ovde preti da ga bocne sa druge strane. I za kraj recimo i to da ova izložba predstavlja svojevrsni omaž njujorškoj umetničkoj sceni 80. godina prošlog veka, koja je itekako imala odjeka u novosadskom kulturnom krugu uz suptilne lične distorzije, a Lazić putem ovih plakata publici evocira sećanje na Andy Warhola, Kate Haringa, Jean-Michel Basquiata, ali i Miltona Glazera. I zaista ovom izložbom Lazić je stvorio godež, u prevodu sa bugarskog angažman, dva vremenska okvira, jednog koje je gajilo optimizam i drugog koje se utapa u svojoj egzistencijalnoj deformisanosti na ivici vremena, navodi u svom tekstu dr. Zdravko Rajčetić, teoretičar umetnosti i medija. Nenad S. Lazić, grafički dizajner i vizuelni umetnik, rođen je u Zrenjaninu 1974. godine. Diplomirao je 2002. godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu na likovnom smeru odseka za grafičke i vizuelne komunikacije u klasi profesora Branislava Dobanovačkog plakat, profesora Boška Ševe oblikovanje grafike i profesorke Suzane Kubinec dizajn knjige i ilustracija. Na istom fakultetu je pohađao i magistarske studije od 2003. do 2005. godine na odseku za dizajn knjige. Nenad S. Lazić iza sebe ima
ima realizovan veliki broj logotipa, časopisa, knjiga, kataloga, internet prezentacija, ambalaža i drugo. Izlagao je na brojnim izložbama u zemlji i inostranstvu, a do sada je realizovao i 8 samostalnih izložbi. Za svoj rad je nagrađivan više od 20 puta. Živi i radi u Novom Sadu.